Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Sorkar Jela kala Krenshai ba Usansar, Slaterpat, baru Somaret Klau, Kim Deishu ki Mar Klau Henry, la itu yaki kum ki Mar Rep nado ubenai risau, jong usnem arjar kat kendai. Menteri Sorkar ke Jelau badai pek ya karep karyang, uba bantai dor lengdo, ula ong ba omla asyuk bandang lum khajna nagitai ki Mar Rep. Katai ke jingkran jong Menteri Sorkar ke dai hadin balawai ke jingyalang, hapdeng katanat karep karyang, katanat Klau ke Sorkar Jela, bat kumju bat gibor jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Bidai bat kini ke meeting mengikut mentasi, bidai bat kini broomstick, jas patah mo, telah terpat yo, yang kini ke jing, ya penbait bat ke jing keren mentasi, sutenat kini ngedon lang i, bat titas CM, jong ke HDC nang tai IM jong ke forest, bat kum juga officer jong ke department jong ke forest Waters Council, bat kum juga ki officer jong i nak kalian ke State Forest Department ke Agriculture Department nang tai Minister in charge of forest ba Ramboy Lu ngai don but nilai keren nilai ya syai nilai ya syai lu ki ke baro ki ba don diat ka jing confuse net be dei bagane ring la batai syai ba ya u sensa but u laterpat u Somaret Klau ngila ada nakaliang jong government ka notification ka bala permi nadu kanru tarik Oktober arajar kat kendai bala exam bagi ni kila de ki Mar Rep ki hapa pok ka agriculture produce te nakal yang jongi ngila kan syai ngila pun syai wedi bo responsive ba ni nakal yang komen ngila pelat bat ini kila de ki Mar Rep ba numla syuban krong yaki bantak seki kata kadai ka bang ngila syai bat nakal yang discouncil kila sutu ini nomor ba ki don ka confuse dia nantai nata kada it's hot any meeting tamangin pensyai berbeda ni Kadbau Chief Executive Member ka KHADC uba Titus W Khan ula ong bahaduk menta ka District Council kampat yo jingtho naga Sorkar bala itu yo Sensar Slaterpat bat Somaret Klau kum ki Mar Rep bat nadu urbanai leber arjar arpo kala depan IY naga benta ban krong khajna Ndrai hadin balami kini gijing ki baja menta bad hadin balayo jing syai na ke Sorkar ula ong bah ka arfunyu tarik ujemang hi kila syong jing yalang kerki ban perkhat na ka benta kani ka kam ba na kaliang ke jongi ka council kumba ngawan shifty hangli ubenai April kani ka badai kani ka list kila le ubenai March ha ka ba ngimpat don ya ka estate committee te aga juga poru ndangala check na po office baru CFO baru secretary kani kan notification ka ba mi hagu araja ka khandai ha na Julai ka kham sempoi kopi lani kanu nu gajing pentip sepo ka office officially tena ta kadau ka office jongi imat ka shim for granted ba ka way ba kampat don kanu nu ka official letter ne notification sa ka council te ka mut ka kam katang ya na tharai ka perception ka longkumta tina takadaw ngre hadin pat ba lasdang ka kam dau lisi lami kecing lami kecing bom stu jingmut nakaliang jongki traders bagi nong khayi bat kumta kalawan ra ko riura ten re hadin ba ngilayo snow ye kani ka meeting menta yo kecing pensyai ngilayo ro ye ki notification baro ki kot isla ke bede bang ni menta te ngin sale nakaliang kejonga ngasakhat ye ka isi mentahi ban yak pensyai ya kani ban yak pensyai bagani bangin sasim ya karai ka ba dei ban le